smrt je na neki način obilježila dobar dio tvog života jer su ti i, ajmo reći, prva supruga je umrla, jel tako, posljedice su, znamo sve, a onda ti je i djevojka umrla, prijateljica. Da. Kako se s tim nosiš, kako s tim živiš? Pa to je grozno, jednostavno kad čuješ ono da više, jednostavno shvatiš da više nikad više tu osobu nećeš vidjeti, da više nikad, recimo ja sam sa Željkom Matković, on je, da se prvo razumijemo, ali to je moj, ja žene tako volim, ja volim pametne žene. Jesi je mogu pomoći kako? Ne, pa ona, isto što kao što kažem u svojoj pjesmi, mrša i spas, ne spašavaj me, iako želim da me spasiš, ali to je to. Džankija se ne može spasiti, može se ove koji tek krenu, ali ako spiraš džanku 20 godina, kako ćeš? To nema šanse. Ali istina je da ljudi koji su dugo na heroinu, kad kažemo džank mislimo na heroin, da ne oboljevaju nikakve bolesti. Ne osjećaš ga, nego jednostavno drogiraš se samo da ne bi bio na krizi. Više nema onoga kljucanja, nema, jer toliko ti receptor još toliko, zato recimo ja sam heroin ostavio 99. i prešao na kokain i ga više nisam osjećao. Nekakvi spisi koje Bog ne može pročitati. Znači, ovo su neki sprovodi Bana Josipa Jelačića. Neumiljena vrnčblola koja je noć bla bla bla, on ne može Bog čitati, on ne može čitati. Razlika po tebi uzimanja kokaina i heroina? Heroin je nešto predivno. Ja kad sam prvi put uzeo heroin, to je bilo prekrasno. To je kao povratak u maternicu, taka toplina, taka sigurnost, taka vanzemaljske osjećaje. Moje srce teško suzu pušta. Ja se sjećam recimo zašto sam ja to htio. Ja sam bio ispočetka veliki protivnik toga. Općenito džanke, ja sam vidio ove starije dečke koji ono kad, znaš pa se suri po bulji, pa ono, curi mu nos, pa ovo, pa ono. I to mi je bilo grozno, ali jedan dan odjedno sam pukao i rekao sam nije se uzeti heroin i odmah sam ga intravenozno. Odmah? Odmah, ali nisam znao. Prije toga pušio travu? Jes. I recimo ima li ikakve veze s prelaska trave na heroin, to nema nikakve veze? Jer čovjek može uzimati heroin, travu, čitav život, da nema veze. Pogotovo danas, nekad, to je bilo početkom 80-ih, droga je bila droga. I onda i samo pušenje trave ti je jednostavno, to su radili ljudi koji su bili sigurni da će jednog dana doći do heroina, tada nisi mogao tako jednostavno doći do droge, znaš. Tako da bi onda prvo uzeo trave, jer je lako dostupna bila. To su jednostavno radili ljudi koji su htjeli uzimati drogu i koji su u svakom slučaju jednog dana završili. Ali danas je na heroinu. Danas je druga situacija. Danas su ljudi educirani, znaju što je prava, znaju što je heroin, znaju što je teško droga. Trava je puno, mislim ja, da sam neko i nešto, ja bi prije zabranio alkohol nego travu. Ja bi travu da se dekriminalizira i legaliziraju lake droge, ali teške ne. Teške, a to bi bilo užasno.